Tabii ki bu mübarek Ramazan ayında öncelikle biz zaten ilk yardımımızı Suriyeli ailelere yapmıştık. Ondan sonra Ramazan boyunca da Balkan halkına biz yardım ettik. Ondan sonra biz bir haftadır şu anda giyim yardımı yapıyoruz ve en son olarak da Suriyeli kardeşlerimize, yani bugün olmak üzere ta Ramazan'a kadar da devam edecek, kendilerine elbise yardımını yapıyoruz. Takriben yani şu ana kadar bugün yarın büyük ihtimalle 103 aileye toplam 550 kişi olmak üzere elbise yardımında bulunacağız ve bu yardımlar da Ramazan ayı kadar devam edecektir inşallah. ودي قال لك شيئين فيدر يعني معيشتها هكي يعني وقت بزورها هكي سوري يعني عائلات مرات زحفات يا باكلا يعني وقت بي هاري كاريها بمسعتها وخشو مالا وعابا موقت بيتشتيقون بدن مالا وآبا ونو طعيم الزان مامي بيتشونا كما حمتش مرلاس مبقد داميرة تقصيرنا كل مالا صجاري آبا تقصير تشتيج وعطي تقصيرنا في تكتشك سيكا شغل رجاء ده ورقات نوا زاني كريا خيني جيراني تنينا